Petra neve war planeden a brezonak e mis e brel. Setu pez vo gwalet gant skipai brezo web. Chetu daou stum deus istor kabeligru. Ar plahutch a yad a welet imam gour, hag en em gav gant ar blei e kreiz ar c'hoat. Hag holen az diganti da bler e oa o vont. Hag ar plarig a respontaz dezan. Mon a ran da du mam goz. Unan en gounel kentor, hag unan al, modernor a farsusor, le amave ar feulster de stu ar plahutch kentor. Adem bandet in begantez neveso, gant liamou barz al leorioù, evit o chilaou en linen. Var da vele emaout. Nout ket klan. Tres fal zo var nout vad. Joueral eveze tout baret stour merion un emzao. Mais mankurier testo niao hag ur vue bar prison. Et daovil pa bar nudjen. Et oui betro Nicolas Sarkozy de vous tout baret. Achete troet iliour, erfin et breonneuk. Deliour ur prisoniat. Loket en eus doum un testoni ral. Agor lakadora d'obir anao de djer, tchet un amprouen stert, ur vue dies, ur vue, ban tout bar. Adrejtol, or lakadora d'obir anao de djer, non pas jet Nicolas Sarkozy ur politikour, mais jet Nicolas Sarkozy un dan juir. Deliour ur prisoniat, skrivet jet Nicolas Sarkozy, troet hag ambanet jet pesket ambanat duriao. Davarn eve evet, debet, danset a kanet. Chetu ur pez vigelaret gant Irene Mentek. Ar plar na savet tavarn a roe marvan. E c'hwechti e trizak a perugan. A rog na deufet de vean un an eus brudetan tavarnioù an orien. Gant a leo man, neus beran i map Julien. Na rei ton na bouet saurus a poblek. Ave servijat e bars. Daor ekipe a tregont a zo kinnig a dim. E brezonek hag in galek par deus par. Evit gwelan plejadur a begou lipous. Hag un drafentus a zo, un ton zon erez deus ar vro, avec kinnig a dim evit fardan pebre ekipe. Var honegao, per yaouari, dan evelo, chete per en doue loket doum Jacques Esquerien et très trawaral. Mais diez ewe de gavout oberen glok ur leonat, be mignon ro par zemon a youn drezen. Bar liour, re am bije karet ur braonek, o deus Bernez Rousse, Marie Lubrano a Yann Erwan Abaland, bodet rar un trao skrivet jet Jacques Esquerien, un dan evel brudet ur hor toul en o zouesk. Un dijare a feuson on avait gobir anao de djer jet skridao ou et di possible de l'inde betegen. Re am bije karet ur braonek, ambanet jet ur liam. Achue gant miziad ar brezhoneg drevraz. Met podcastou neue zo bekrouet a aed ar miz gant tid war alre, a moyen zo do chilaou pa faute dior. Kavet ur gartchel geton, lakad un trezol arne, a oait gaout ur vor. Ur wer treuzet ar stir, ar vronet an im rinkaz evit ur c'hombat bras. Bar zonegao lennet gant Ronan Postik. Lena denao evit ar revian. Konta denao, leneger, liez seurt e an trao kinniget dior. Podcastou neue vel just, med eve podcastou bekrouet a hed ar blovechou tremenet. Dat gavout war lerien tid war alre, war bajen bibliodio. Ar war toulang moudjerer bet ur bitrakoù, hag i profang d'ur huma diawankan madeler ur gest sikourable, a pinvididjer dibar ur gen skoazel. Fontaine ur yedain lakad ur gauche ar un abaden istouer ve kavet ar YouTube, e breonek hag a zivout ur grenamzer. Anet cheu d'an istoire libet. Oh, krogam. Grenamzer, zo un abaden lusket jet tar a lagout a zivout ur grenamzer. Daou goulzad zo bet hag e veuze lakad ur gauche ar sujet daou a bepseurt. Ur vue pemde, ur medicineurer, ur zoneurer pe roar ur miriet galoudus. Ur programme zavet brao jet atersadenao ispicial orion ur sujet daou, petud e djemer a per bach tro la daou istuerel. Grenamzer, rurelei selet d'ar un olranao ar YouTube. An an bet eil bloa, vel boa tigemer mada, ren an vion kerroaz, redek arim, evidar yes, elev dar vez,
Aie en evezan avel bep dovla et toyo enro a redadek drenchou ar vro poenenahan a setuye anno ar ganawen officiel a vo ambrouget a rederien ganti. Gant nolwen korbel a gant daouat plouz a foen ebe savet mod rap nahan. A brao a romzo, chilawet. Poene chanj pen d'ar vez, ma vez tankad an nen et remenin drenchou al, betek ma vo officiel a brezonak in Breiz. Ma darouit de diski a pojaou a de gano a voez pen. Emañ a redadeg o tostad. Kennig a reom deoc'h pe a dra da c'hortozel loc'han. Daou c'hoari ken skrivañ a vo war ar wedajo. Ken a ozet gant skipay gwell broadel ar brezonek. Profou a vo da c'hounez. An enni kentan a vo etre ar c'hwer a gant daouzeg a vize brel, a gant ael ni e miz mae. Klevet o peus kan aouen a redadeg. Me gouzout a rid eus begrid ur gorolerez evit mont ganti. A setu mastrol, amman bod Edouard Andrezen, ne ket ouit pesketa pet amman ouit surfi, me kentor ouit diskider korolerez a redadeg. Kinnig a reom deoc'h deskinei a ran o pleustradegou gant an hashtag redadeg davil c'hwer warnugen. Hag evel just kilometrou a chom da brenan. PV fer, ur strolad mignonnet, ur familh, ur gevredigez, ur strolegez, ur club sport, ki emerit pers. Plasou a zo c'hoaz. Emgav war lerc'hen a redadeg evit mirout o kilometr. Emgav elan uon d'an eiz a viz me evit al loc'han, en naonet da c'houezeg evit an degwe, pe war un chou breiz evit soutenariez gant plija a dur. Hag er bloaman e vo kilometrou war vor da brenan. Ur werz prim a vo aouzet etre an trizek hag ar seitek. Daou vo deoc'h ober buan.